uri andu maturago ogithie kuri we rejectetwo ni oyo uri andu maiguaga me rejected. So when you are facing him, he is just saying, my daughter, my arms are wide open, get in there. Praise the name of the Lord. You needed this word, you will live with it here. Praise the name of the Lord. Gai oyo ni oye ni aiguaga Jesu ni atuiguagira uri atugeragira tukaigua. Praise the name of the Lord. Maudo mau more than near moi. We don't have a high priest who is unable to sympathize with us. He knows our weaknesses. But do you have the confidence to face him? He maudo marato thubura tha ici. The solution is a prayer away. You have never dared prayer. Otorago thiururukaga oguo. List area we nayo ni andu aria mana ko disappoint tondu thiururukaga kuri andu. Ogakora wewe na thina wa besha, oyo ena thina wa ruti ya wira. We ni bia nduri ciringi, oyo ne kuiyo. Oyo ena cio kinyaiagwo kuiyo cingiraga ikeiagwo cia. Riu ri urathie kuri we kumwira woi. Nie mareke ngwire, nie besha cinyonaga. Cikeithagiria kuneneo bia cithiete na kwe waroiga nie ciukaga no hande mikora iho. Riu tuguteithania atia. Gire ti mundu ambe anine thina wake. No wathie kwe Jesu, he cannot be overwhelmed by any of your desires and the needs. Praise the name of the Lord. Build your confidence. Don't throw it away. Neguo Hebrew 10 yoiga. Mutigate omereru wanyu. Todo omereru ucio neguo gatoma ciiraniro cia Ngai ihinge miturire-ini itu. Praise the name of the Lord. That confidence. Ati kinyogithambia kanitha nyonaga andu aria mathambagia kanitha uyu witu, and thank you so much ari na rithe witu aruhogerwa ambience ambience nduhogerwa rutheragia kigongona giki ni andu athomu na andu me mawira na andu me na family ciao na andu me na maundu mao no ni undu wa confidence theinie wa wetekio mathambagia guku na ragi. Praise the name of the Lord. Mundu ucio inamereire oguo na ithomo ciake na bia ciake na mauthi make no tondu ni etikitie Jesu niyo iragi ndenge mo reduce gukorwo wira-ini uria arutaga. Praise the name of the Lord. Niyo daratuo ni wira uria arutaga gutuika we. Praise the name of the Lord. It is at that point ukoraga mundu ake drive Range Rover ugakora ipaketwo prayer center na ni ehingite ndagite nyama cia kuria ndagite joint cia guthie na rata ndagite gusecure maundu ma holiday no akamenya gukorwo de prayer center gotirani reduce gukorwo no nie mwene kambunina. Praise the name of the Lord. The confidence niwe tomaga mundu emurathime kinyenda gwake ciana ciake ni ngima maundu make ni mega agakorwo yaca kanitha-ini niwe oronania ngari kuria igupakwo. Praise the name of the Lord. Na tondu mundu wina ngari ithuothe twi kanitha gutire mundu umenyekaga we ngari no tari taroria muriganeti umwe uikariire ngari kanitha no menya no ukorwo urariria mundu wi ngari. Praise the name of the Lord. Ugakoraga mundu ucio no aririo oru aca haria arageria ku direct mundu ucio akamura we niki ndumenyage andu na ndakoi nweyo no gukorwo upakire na we mutongoria no we muromo-ini wakwa Ngai ne wetikirite tondu uria mundu ucio kunjira tiguo ratua ndio. I already know whom I'm serving right from the position of an answer. Theni waritwa ria Jesu. Praise the name of the Lord. You have the confidence. Ugakoraga kanitha toyo Ngai akiambararia andu because we are young ministry. As we grow andu matuika millionaires ni ugakoraga guku makirora ki tariria millionaire mwenzako by faith tondu ukire na confidence ati ucio muriganetie nake ni agakorwo na gwake kundu matura maria posh ta murio gakorwo weo we ni we ukonganagia turatathi guku twaguithio ni ciana ugatengera kuoya na andu acio mangimenya mano ucio inamirire oguo kuinamirira tuko waku oguo ni 200,000 no ni urainamirira ukoya maratathi. Because you have confidence in him who holds your end from the beginning. Praise the name of the Lord. Gugakoragwo ati urakora kinya worship team ni andu mena hinya ni andu mena umereru mundu aroka kugocithia Ngai wonage akirira wonage agikoma thi wonage uguo ukonaga raiurwo ni roho hakuhe oigebwe haha mbere akira andu kai mutaraigua ria ndiraigua na mana warora mutoko ria araranga arikia kuma hau
Andu aria matoe Ngai tondu kanitha ndugagitiga gukwo ni andu aria matoe Ngai no magiukaga makoiga ni kiuyo araturiria andu mamenyire kuriragia aria angi uguo na ni kuhuna kora tondu ni akui no tonga waku no ni tondu mutira flow in the same space. Praise the name of the Lord. Wewe haha gutonga gutira kwamurania na kuihurwo ni roho wa Ngai. Gutonga gutira kwamurania na kiheo kirio hetwo ni roho wa Ngai. You are still firm. You are still hey. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. Ona nie ndiragitikia hindi mwe ni gafly na chopa nduge chopa fly na chopa na juke tukorwo twe na crusade kondo kwero kongo na mathuti makwa nogoro wamo ndithecethi. Praise the name of the Lord. Ando mamenye kwena Ngai tondu rukongo rutirajenjia gucoka chopa-ini. Ngai oigite ni yakwa. The confidence in the kingdom of God. Praise the name of the Lord. Ukaga gwitukania ati tondu wi wira-ini muna angikorwo ni moiga no kinya wehie nigetha uikare wira-ini ucio. Era the boss, I have read the appointment letter. I want to tender my resignation. Ngai uria wandehire guku ndanjirite njihagie nigetha sekiwe wira wakwa. Praise the name of the Lord. Ukoiga I know that the times are hard. I know the economic times we are in is challenging. No need kwehia tondu ni joy uria uikarire gite kia muthenjeri Ngai. Wafuta when one door closes another one is widely open. To receive me I have the confidence in this God. Praise the name of the Lord. But in today's church, urakora mundu ni manager hado, no ni manager fake. Ki uhoro-ini wa Kristo, they are faith bankrupt. Sunday no gua honokaga, no kuma Monday agacoka thini nigetha ndagate wira. Maundu maria mekaga, gwathie kunyuo onake hau akinyua. Gwathie oraha onake hau na ni mutumia wene. Uyo ni boss ikarete hau acamania na mabosses maria mangi handu etikire macamania mari horo wa biashara. Mabosses maria mangi mari uria moete airetu na atumia aria me kambuni-ini nake no muhonoki akaigua taratigwo akamanja na raini kimatishagira wira-ini uga marohotwo marotoma. They are bandits of the office. Ithuĩ turandikwo ni Ngai. Praise the name of the Lord. Na wira witu turirutaga na hallelujah no make turnovers cia magegania tondu ithuĩ turaserve kuma source-ini ya Ngai witu. Na wona tweka uguo ari na rithe witu kanitha mwaki waguo na roho waguo ni ukurugama. Andu no megututea because of who we are. Tondu kuga we hallelujah ini ti kuga we idiot. Turi athomu degrees yurite mathanduku na no turathomera iria ingi. No twi ha tukiumbura Jesu ni mwathani. Praise the name of the Lord. No ndugutuika intimidated ati yo ni mundu muthomu uraria njike atia nake. Mtu ainue integrity yake na heshima yake tukutane na heshima. Praise the name of the Lord. Maundu macio mangi gwiciria ati kinya niwe urugametie kigongona giki ati tondu ni urekondo ni muna ni urendokomona. When you sin I will look at your face and tell you away from me. Wickedness is not accommodated in the kingdom. You must repent. Praise the name of the Lord. That is the confidence with the men and the women of God. Praise the name of the Lord. Duri na maundu wina mangi gutire mundu ni unduite. Ona wewe mwitikia gutire mundu ukufomete we otuitwo ni Ngai. Utana menya wahaririirio ni Ngai. Itana kumenya ndahaririirio ni Ngai. Kwa ihinda riri twi handu ha hetagwo voice of God. Miaka 10 iroka tutue kuria Ngai aratutwara. Praise the name of the Lord. No gukorwo ngacuka California gwaku nikuo kani host. Praise the name of the Lord. No gukorwo ndathie Nakuru County nyumete Kiambu County. Wene we ugakorwo we governor wa kou. Oiguage pastor breakfast ya mbere aramba gwika wabici ya governor. Tondu mundu ucio ari moro wa ithe witu na moro wa ithe witu riria twatungataga 2022 mutikiamukire confidence ni wari twaria Jesu mawira-ini manyu na family-ini cianyu na witikio-ini mwamukire confidence ati urio mwathereirie haria muri no agatukinyaniria uria oigire ni tugatuika.
oya guoko gwaku na iguru wihoere ira mwathani kuria ndete witikio kuria ndete umiriru mwathani hotithia thiini wa ritwa ria Jesu ira mwathani my God I go for my confidence the confidence in abundance ate mwathani uria ugete ni ukundathima nie ndigwetukania ate nigetha ngie nacio I have confidence in the abundance that you have promised Jesus Christ mwathani ndahoera kanitha waku Jehova ate aria ithe witwaya no kahinda kanini mararira ario ithe witwaya no kahinda kanini maranyamarika but very soon my God we shall land in our destinies then you wale twaria Jesu twakihoya the revival of the confidence in the name of the Lord resurrect it in the name of the Lord mwathani Jehova toiguiretha tuheo mereru oria twetikitie Jehova ihinda ritu no twitonga ihinda ritu no twirugama ihinda ritu no twihona ihinda ritu githomo gitu no gikaruta wira ihinda ritu no twihika ihinda ritu no twihikania ihinda ritu no tukandikana ihinda ritu Jehova no tukagura na twendie ihinda ritu Jehova ni tugekora kuri iroto-ine na cioneki-ine iria wana tuhe Jehova help us to keep the confidence that God we do not throw it away because it shall be highly rewarded our God and our Father restore the confidence iria turafatara tugegutungatira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya ona twetikia praise the name of the Lord the confidence as you serve God confidence iria Jesu ari nayo akinyita migate tano na thamaki igiri akira awa ni ndagucokeria ngatho yothe kiingiha na andu makiheo it is the confidence you have in trying times like this one when your salary is so small no karora bia ciaku uguo ukoiga gicunje kia ngai gia 10 nie tikio gikunduta thina-ini the confidence ugacineana wina ma uria woigire ni akahikura ndica cia iguru ni egukahurithanie 90% yaku na akurathime praise the name of the Lord gatho-ini ukarora bia ciaku uguo ukoiga I have confidence uria unjikiire o gicunje giake ugakiamura wira-ini wa ngai ukeheana wina umiriru ate ngai uria uheanaga niwe urutagira na niwe utungatagira praise the name of the Lord not waga confidence tuguikara turi o atukanu na tuhotwo ni muturire ria muico tukarira tacio angi yet we had this God yet we had this access of grace na ngai ni akinyanagiria andu amen na ni egutuhingiria ihinda riu ria gukiruta icunje citu ni ria kinya ihinda riu ria kuhe ngai the substances iria tuhete ni rio riri na ni kwenda kuhoera mihothi itu thiini wa ritwa ria Jesu mihothi ria turaruta muthenya wa umuthi ungienda gutuma na thimu namba itu niyo i house screen-ini pay bill number ni 57116 57116 account-ini no wandike either ni tithe kana ni offering kana wandike ni thanksgiving kana ni first fruit kana ni pledge yaku ora redeem na ngai ni egukurathima na no uhuthire ona pay bill ingi itagwo 247247 247247 niyo pay bill ucoke ya gwitia account wikire account yoyo house screen-ini 57116 ciothe ni cigukorwo cigikinya thiini wa account citu cia kanitha na ngai ni egukurathima na ni egugwika wega na ni egukinyeria tha ciake ndenda tuhoere mihothi itu tukuoya guoko tunyitite turahoera offerings only I'll pray for the next items thiini wa mwathani reke tuhoe mwathani ni twagucokeria ngatho thank you Kristo ni undu wa mihothi yothe ndungata ciaku mararuta na umiriru ati guoko kuria kuraheanaga nikuo kurathimagwo na mwathani wi gite-ini kia utonga kuria tutumaga mathina kuria twitagirio tonga Jehova Ngai tuhe tondu niwe uheanaga mwathani tuigue na uciamukire in Jesus name we pray amen tukwenda kuhoya ni undu wa tithes thanksgiving iria turaheana na bahasha aria twi ukanitha-ini tithes na thanksgiving na first fruit na seed bahasha itu ni provided na ndukanarie indo cia ngai korwo na umiriru uria igite ni acokaga geko guo igite either in the positive or negative akorwo ni gukurathima akorwo ningi ni kuiyira agakiyira ithu tukwenda turathime uguo bahasha yo kwandika your tithe wandike your thanksgiving na ngai ni egugwika wega na ni eguturathima turenda kurugama na iguru tuhoere indo icio na ngai ni eguturathima akorwo ni tithe uraruta kana ni thanksgiving kana ni pledge yaku ura redeem pledge ira tuheanite mwathani akurathimite na ndirahoya turathime urenda kumiredeem nicio tugukorwo tukihoera thiini wa mwathani uguo ari othe mena bahasha reke iturugame
na nigetha tucokerie Ngai ngatho na aturathimire ona maundu maitu in Jesus name, na Ngai ni egutwika wega. No gikorwo over the week ni uratumite na thimu, no woe bahasha ni ukwandika hau M-Pesa na ugakiandika mbeca ciaku nigetha mututeithie thini wa finance department makiihuria the documents cia kanitha. We are able even to send you a message ire kwiraga we have received, na Ngai ni eguturathima. Ona aria turi nao thini wa diaspora, Ngai amurathime, continue supporting this ministry, have confidence in the Lord, na undu wothe wikaga ni undu wa huduma nduri hindi ugatwika wa tuhu, na Ngai ni egukurathima na ni egugwika wega. Reke turugame na iguru ari othe turaruta icunje icio, na Ngai ni egututungatira thini wa ritwa ria Mwathani. Reke tuhoe. Mwathani, thini wa ritwa ria Jesu, ndungata ici na ngombo ici ni umarathimite, na nikio matariaga icunje ciao tondu mena umiriru. We uheaga muhandi mbegu, no we ucokaga ukamuhe magetha. Aya Mwathani marathimire, na Mwathani ukume cianangi kiria kiunuhaga ta mirimu, macira, ona mogwati maria mokaga makananga indo. Jesu mwega, aya kirathimo kiao ni kirathimo thini wa ritwa ria Jesu. Meke wega no maramie icunje cia 10 umarihe maita maingi uhingurite ndica cia iguru kumite cianangi. Mwathani ngatho umekire maundu manene macokagie muno ngatho. Ona igongona riria mundu araruta akoiga I plant this seed as a sacrifice. Mwathani amukira umarathimire kinya first fruit, marathimire kiria kingi mekuona thutha wa biashara ciao na kambuni ciao na mawira mao. Riu Mwathani amukira icunje ici no rathime ndungata ciaku mari kuraya na aria twi guku ithuothe tuone guoko kwa Ngai gugiturathima, na ni thini wa Kristo Jesu twahoya na twaruta indo citu wira-ini waku. Amen, amen. Ngai amurathime na Ngai atwike wega. No twambiririe kuruta indo citu, twambiririe kurehe indo citu to the nearest basket, na Ngai ni eguturathima na ni egutwika wega thini wa ritwa ria Mwathani. Ria na utuma thini wa online church, Ngai amurathime na mwike wega. Tuonane nawe muthenya ucio wa Wednesday in another service. Ngai agikurathimaga. In the meantime, thini wa YouTube ni tu premiere na ni turathie na mbere gwikira videos, thie na mbere go subscribe, thie na mbere kurathimwo, and also talk to us in our DMs, in our WhatsApp. Thini wa page hena namba iri ungihuthira na ni tuguthi na mbere kuhoya na kwaraniria. Nitumwendete, you are one of us and we count you as a life church, na ni tuwe we hau na we murathime. God bless you and see you again. Amen.